Ti surat ngayon tay ikan biyag ita kat naggapoy ti pagayam tayo ani undang ti San Fernando City, La Union. Kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti kaanakak tapno agbalin mo ta pakaadawan iti adal kadagiti kapatadan na kastameten kadagiti nakanak. Wano gagayen intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni undang Nanay. Barbartag ka man, Vincent, dapaw. anta parikot ko lolo. Anya ay ti parikot mau. Di lastog di ta karo ba? Asinaw, ibagam ta kuyugan ka mapanbang tagbat. Sige may lolo, mapantaman nga ro. Apay lolo, sinipat mo kanon ni Romel. Anya ka di tibasol na. Ay, agyaban ta sipat laeng. Ha? No, tinagbat ka o bangkay kumaitan. Anya aya tibasol na kada kayo. Karkaritan na kita ni Vincent. Amangan mat no ni Vincent mo na anang karit kan ko ana. Ay, Wilma, no saan mo nga amaw nga sakit ti kapsat mau? Agtalo ka langay. Amo kasi katiim mo na anang basol Vincent. Ngam konsentidor ngamin ni lolo. Iso asinipat na ni Romel. Rumbang lang mat na diyang inaramid ni lolo. Pagyaman tadyak kinagbat. Di ko nam, saan ka mabalot no kasjay ti inaramid mo? Anyat serve ti kwarta ni lolo ngay. Kan ado ti amamo ni lolo. Dayto ti madi kada kayo. Oray sika ti nagbasol. Sika payla ti isakit ni lolo. Apay ayat akong trabida kakada kami ka ni lolo. Dakas mat ngamin ti aramid yo. Di ka pala ngamin pumanaw di ti balay. Ket papanawan na kalangarodan ni lolo. Anya? Tandaanam day taasaom, Vincent. Pumanaw kakit din. Lukas tamad laang ti kasasaad mo di balayo. Ang taritan. Narigat ti agdarasodos, Teroy. Awan mo't ti sirbi mi di balayo. Oh, amang ano iti dahito apa nagsinarak ta dito'y parke, kat dosaan da ka. Padasan da Tamaawanan dan iti apo. Kaasi ka mat. Ayan ngamin ni mamamaya. Amumat nga da iti abroad. Ado siguro ti kwartanan, tadi mat agi pawpawit. Siguro, inor-ornong na ti kwartanan niya. Saan? Saan namot niya pawpawit? Pangipanan na ngay nga rod. Di mo ngamin amo. Tiyan niya. Nakiasawan ni mama iti Pilipino matlaang iti abroad. Anya? Katadamat anak nan ang bibiyagan na ijay. Kaasi kayo mat kini Vincent. Iso ano syakti si ka? Mangad din akon. Ha? Wan Wilma, umanugot ka niti ibagbagak. Apay manan nga mawag kayo. Ay, tanga! Italaan manan niya, mawag ka. Ay, bilin ko, apatulod ang kwarta ni Vincent. Lukumot ka no. Ibarbarkada na ti mait-itad a kwarta. Nagsasao ka, kasla ata o ti may pawpawit mo. Itilas o ti 5 atawan, 5,000 laan ti may pawpawit mo. No di ka pa dagulitan, awan ti pawit mo. Talagang awanan. Tamo yung matanarigatan ti biyag. Kan adan pamilyak ditoy. Nagkunang namin na makiasawa ka dita. Tagulit. Itabag man laangan to'y cellphone. Ay, bastos, day nga inam. Apay aya lolo. Ibagbagak apawitan na ka. Inidip na kid din ti cellphone. Iso nga awagan man ta pagsasawam. Pagsasawak ni mama. Wen, ta iso ti may parbang apaok. Sige, awagam. Pagsasawam iti di malamlamot ti asaw. Amom adakas ti isursuro ni lolo kan ka. Aramidam mo't. Talaga mo't ngamin nga awan sarbi na nga ina. Isakit mo manang Wilma? Ay, diya ka mo kan ka. Di ka makaawat. Sikat isa na makawawat. Gusto ngagtalaw kan dito eh. Nakapasyar ka man dito'y balay, Wilma. Agtalaw ako nanti. Anya? Nalabas ti kinakuspag dalulo kan Vincent. Sigod nga mugdaytan. Ita, agtalaw ka manan. Nagtalaw ka man idin. Gapumot la kadakwada. Diya kon maanusan ti aramid da.
Oray kumamot no agnaknakam ni Vincent. Ad-adamot ang nagbalin aluko. Kapuday ta iti kinapanuy-nuy ni lolo yo. Masurunak tupay. Sige, auntie. Imayak lang nagpakada, tapo manawakon. Papanam nga rod ngay. Makita raya kon. Anya? Ay, day ta ti Dimor aramiden. Papanako mangay. Kat nimot latero ti makaawat kanyak. Kan iso ti mangilala kanyak. Kasanon ti panagadal mo. Awan matlat serbina. Kanaguray ka. Kunam anilaeng tiroy ti makaawat kan mangilalaken ka. Ada akpay mo't nga antiyo. Jak kaya ti mang perhuisyo, auntie. Adamot bain ko kada kayo. Jak kaya't ama inayo nakapampanunutan nyo. Iso apanawanan, tapno makiasawa akon. Wilma! Wilma! Awanan ni Manang Wilma Lolo. Nagtalawag. Anya? Ay nagbastusan da Jacob Satmaw. Di man lang nakisarita kanya kiti nasayaat. Awan pa'y serbina nga adal. Isungarot adya kon kahit ti agadal. Tawan matlat serbi na ita. Kan tsak matlam mayul-ulo ti agad-adal. Sabali mat gayam ti yul-ulam. Kaguro taksamot ti Lolo. Ibagayo ano kaguro dakon tapo manawak matan. Ay, sana pa. Mabalin na aya agurain ka. Kano ipatpatag kalaw na ay. Amumad day tapaw. Kung nakano awanan ti serbik kada kayo tapo manawak ako. Ay, sana pa. Di ka pumampanaw. Oray, agtatalaw amin na kabalay ka. Basta agbati ka iti dunag. Ne, itaman pa yung umay kayo dito balay ko, tatang. Nakaskas daw, kaday. Kan, aguray ka. Dito itaka din ayan tiruangan niyag sarita. Ay, sumur kayo Ay, Nala, agbugaw kayo, tatang. Anya ka diti gagarayo. Ada ka dito ni Wilma. Awan, tatang. Ngam imay ditaw. Wan, imbaga na pumanawan. Matlagayam, apa asan mo nga impaka mo kanya ngay? Ni, kunak ano ang muyo? Danga ka mo tabakbakitan. Anya? Noda na ka mau, linapdam kumaa pumanaw. Tatang, talaga alinapdak. Ngam saan na pinalapdan. Tanauman iti araramidan nyo kini Vincent. Kasta gayam. Nauman ti lukaw. Sige. Makaamon iti biyag na, no matay iti napananda. Patsyek nga daitan iti nasaya at nga ima. Tanasingpot ni Tiroy. Uray ti pamilya na, nasingpot. Anya? Ano kasta? Dinuruga mo na makitaray? Nagalas mo ti pa nagsasauyo, tatang. Managatap kayo. Naglaing kayong agpabasol. Isuak kitain nyo tinagbanagan ni Sonia kabsat ko. Pimanaw, nag-abroad. Ngam, nakiasawa ni Jay. Di pa ilanap nakitim mo ng asawa na. Diyo sa unti kasta tatang. Tabasol yung utlaang ti panagsina da Sonia ken Manny. Kwartalat tangaminon ti pagkitkitaan nyo kadakwadang agasawa. Aging gaan na uma ni Manny. Isu nga insukat na ni Sonia. Kat pinanawan na idang agina. Ayaw stop! Agpapada kayaw! Ay, apo aya! Siputan nyo kit din ni Vincent ta makibarbarkadan kadagiti agi. Ay na, ado ti naglakwan ta ita, Teroy. Wanya rod, basta nagagata. Ado ti mapastrikta kwarta. Wen, santan ang mangala iti kadwatan, ta isupay asweldoan. Wen duata latan niyag tinulong. Wen gayam. Ada ko makidawakan ka. Anya da ita? Tulungan tamat ada lolo, ta masakit. Nakapsutan, kat saan nan amabiyag ni Vincent. Dintumat agtrabaho ngamin. Nagdakilan na karne. Palpalamutan da pailaeng. Saan ngamin anarwam iti trabaho? Saan mo't gaya makayat ni Lolo mamanggayt? Baybayan na ngagbarbar katalatan. Drug addict pa yan. Nagado ti bisyo na ita. Tulungan tang agbalbalyo. Takaasi no awan ton ni Lolo.
Basol ni lulom day jay, bakit? Pinanuy-nuyan na iti husto. Ita, labanan na pa yan jay lakay. Kan di na pa asikasuan kat masakit. Huwan nga rod. Iso at tulungan ka, ida. Kaya't ko nga si kaswan ni Lolo. Agiyaman at Wilma apaog. Si kantimang asikaso kanya. Talaga nga kakapsuta kaon. Di nagpayam mo nga si kaswan mo ni Vincent. Anya nga iti ammo na. Di yung mat-insuro nga trabaho. Di yung mat-insuro ang mga sikaso kada kayo iti panaglakay. Kan panagkapsot yo. Ita, kakaasi kayon. Kan kaasin to ni Vincent no dumtang ti aldaw. Kaasin to no matayak. Iswa, di mo baybayan day kapsat mo apo. Agpapigsa kayo kit di, Lolo. Ayawanan. Talaga nakapsuta kaon. Mabalin nga. Ipan konta ito'y arik-rik naag. Diyaklay, bagbaga ka na kayo. Mabahinak gapo iti kinakos pagko iti kalabas. Lolo. Basta, di unay-unay ko kat saan mo abaybayan ni Vincent? Imbag ta nakapasyar ka dito'y balay, Wilma. Agpasublatakan ka, auntie. Adamat ngamin pamilyak nga si kaswak. Iso ada kayo pa iti makaamo ka ni Lolo. Saan na parikot dayta? Kanayon ak matama ni Jay. Ngamin, saan apulos ang mapang namnamaan ni Vincent? Awan ti amo day a tao. Jay agbarkada kan agbisyo ti amo na. Una, kanayon pa yun na may raman ni Tigulo. Makaamo matan iti biyag na no awan latta ti panagnaknakam na. Naggamas ti kastoyabiyagan niya. Sige, pare. Sumingot ka, pare. Alam ka. Oo, pare. Okay kayo kakadwa. Babae lang yung kurang, pare. Ado, makaumo pa yung kiti na. Ay sulat yung bangidil-dil iti pagkita kanya. Diyak kayo't nagpabayad da. Di kahit ko kat libre. Ay, uun gayam. Diyan, pag natayo itong rabi, pare. Among kay ka, nakasagana kon. Nakasagana tayo aminan. Masabag ka mapa ni pwesto ita. Umuna akon, Wilma. Sige, Teroy, aganad ka, taadon tilo ko nga ag-hold up ka dagiti pwesto, nga oray basit a pwesto. Na, Nene, ha? unay deta na pa nagtok-tok. Kasla, maor-oram. Mabiit lang takitaak na sino. Siya akon, tarumarak matlaang. Mayan! Ay na, Da kayo matgayam, antay. Apay ka day. ayan ni Wilma. Apay ka di, auntie? Ni Vincent, napaltugan. Anya? Anya nga miti napasamak! Nang sirrek da iti balay ti baknang. Nagtakaw da. Natiliwan di aking balay kat pinaltugan na ida. Sada nagpayab iti pulis. Anya? Ayan nga rod ita ni Vincent! Aday di ospital. Ng bambantayan ti pulis. Anya? Taapaman ang makapapigsa. Ipandan iti pagbaludan. Nagkaamuan nyo iti dito yung damag, auntie. Iti radyo Sige, mapanmon kitaan di kapsat mo. Tenak pa'y kitaan ni tatang. Oray da katurong da tatang, saan namot ang maasikaso amin. Sige nga rod, auntie. Mapanak tumot lang iti ospital. Ngam kitaak pa'y ni tatang. Malantingitan at itinapasamak iti apaw. Saan nyo pa'y lapanunutin day tatang? Tama kapadagas kada kayo. Napatanggay apaw. Amagando patayan damatay. Saan? Diyo ka di panunutin day ta. Tama kapadagas iti salon at yung kunakmat. Kaya tamabalo jay apaw. Takaasimay. Siguradaw. Maladingitan no kasta ti mapasamak. Naturid day jay tatang. Kabaulan ng tupay asir kan ti balay tinangato a tao. Naturid day jay. Una! Ngam no mabalo din. Hawanan. Ang landangan.
Kaasin daw, di apaw. Asino nga min aya, tinang ipadamag kada kayo. Nangagawin ni damdamang iti radyaw. Isuan lumlumtangang amang pampanunod iti apaw. Napaldugan lang ang runan. Ipalod na pa'y karaw. Kalpasan na magasan. Hindi kasi ba? Okay, tatang. Tatang. Ay, Diyos ko. Tatang! Awanan ni tatang. Naitabunan. Basol ni Vincent ti amin. Auntie, Saan apulos ang nagnaknakam. Pinarigat na iti husto ni tatang. auntie, napatag ni Lolo kanya. Ngamadamot basol na itikas di anagbanagan ni Vincent. Wilma, Amo mo ti ugali ni Lolo, konsentidor. ngam sinubadan na kumamot ti kinadungo ni tatang kenkwana. Babaan ti panagsingsingput na. Ammo na alakayon ni tatang. Ammo na ngagturong ken patay. Ngam di man la nagnakam apulos. Babalawak matkit di auntie. Ngam di ko nakngarodan. Pinanoy-noyan ni Lolo. Oray dakas ti aramid ni Vincent. Kinanunungan na. Nalpasan auntie, adda ditan. Nakabalod mata ni Vincent. Pasyaran niyo kumamat. Takaasimat, auntie. Da kayo latan ti makamukan ko na. Taawan ganas kon iti dayjay at tao. Nakakaase tinagbanagan kay napanuynuyan nga apo, Mr. Lonely. Awanan ti pagkamangan na, lukas pangarigan, ta makarwarto pa iti pagbaludan. Gaputa pamilyado meten ni Wilma. Gaputan ni Vincent, ti nakaigapuan ti nasapa panakatay di amak, jak sinarsarong karan iti pagbaludan. Taklunek ano sakit tinakam ko kenkwana. Kastan, ket agyaman na kada kayo. Isurat ngayon tay idrama ita, ket naggapoy ti may sa pagayam. Ngayon tay ilinged itinagan na Charlie ti Rosales, Pangasinan. Iti panagdengdengeg ko kada iti drama yo, nang ronay ti Dear Mr. Lonely, naawis man to'y riknak amang ipatulog met iti pakasalitaan. Kunada, awan ti makunaabak nang ken nakurapay no may papan kanayat. Idi sa anak amamati iti dayta pagsasaw. Ngem napaneknekak apud no dayta nga ibagbagadat. Bueno, papagayam, intay man nga rudenggan ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Charlie. Talaga ang magadlawak Charlie. Anya ti madlaw mo? Apay asang kadamag mo ni Ma'am Melody. Di mo la makita ituray apagdarik matlaang, permin ti ili mo kankwana. Agayat ka kankwana niya. Saan? Agtalna ka man. Aglibak ka pailaang. Ay na, maawatan ka, Charlie. Amok nga agayat ka ni Ma'am Melody. Ibagak man latipod nun. Wen, agayatak ken kwa na. Ngam, ulos asa anak ang may kari. Nagrigat at talaga ti agbalin na marigrigat. Talaga narigat. Apay. Di mo ammo, adagiti marigrigat akas kadata ti adda tsansa na abumaknang. Nulakit di tagsalukag tayaw. Sa bagay, adda puntom iti dayta. Kayat ko kumangarot nga ituloy ti panagadal ko. Tapama na makaturop po sakit. Makastril ka kiti napimpinta sa trabaho. Di andan tumaten pagpanagkel ko kani Ma'am Melody. Ket nalabit. Addan tumat kirad ko na mangipod no itayat ko kenkwana. Ay kat mabalin lata Di agurnong ka iti pagadal mo. Ada kayo gayam dito hardin, Charlie, Roda. Ay ma'am, da kayo gayam.
Aday parami, Jow? Kwan, iyalanak man ti sabong ti rosas dito'y hardin. Tay kabil ko man iti flower vase iti kwarto. Uwan, ma'am. Mabitla ang ta mga lak iti sabong ti rosas. Charlie, Ma'am? ada pa panantayin to madamdama ha? Awan, ma'am. Ibagayon tuloy ang namapantayon. Hi, Melody. Adoy, chocolate para kan ka. Agyaman nak. Mayat mati saritaan nyo iti driver mo ama mirmiraw ta. Apay akasta ka, Rolly. Saan kumamot akasta ti panagsasaom? Taumot akasgan ka ni Charlie. At darik na kan puso na amasair. Di kayo madanagan, ma'am. Agpaiso ti kunana ang mamirmira o taklain. Pudno, ngamjak kayat ti kasta pa nagsasauna. Apay? Isakit mo lawan iti tatao? Gaputa sana may parbang ti panagsasaom kan kuana. Masapul araamam mo ti pada matao. Tapno amuda ka mo taraaman. Ma'am Melody, adtuyin ti rosas nga ikabilyo iti flower vase, iti kwartuyo. Agyaman na kroda ha. O sige, inakon di tabalay. Melody, oray nak. Melody! Melody, apay di nakmatan ka sarasarita. Kwa, Rolly. Simakit ngamin ti ulo. Iso aladingitak. Baliwam tulangan tagsubli. Melody. Ladingitak. Kayat kung taginana. Hala, no, isuti ko na. Uwan gayam. Mabalin niya wisan kayo itong drabi. Mangantalaan matitiruar. Kwa, ito na minsan langan. Ada nga minaskan nga aramida kinton rabi. Please, Melody. Sige, Rolly. Baliwan tan tulangan. Talaga nasakit ti ulok. Okay. Ang pagkadak ng Roden. Sige. Kat pasensya ka na. Apay anapan matadagos ni Rolly, iha. Kan apay akasta tilangam. Apay, nagapa kayo? Imbaga ka nasakit ti ulok, mama. Masurunak namin. Apay, nagapa kayo? Saan matkit di? Masurunak namin iti panagsasaunak ni Charlie. Saan agaputan ako rapay jay tao? Kat tagibasitan na matlauna yan. Well, sana nasaya at dayta akababalin, iha. Talaga mama. Nagalas ti ugali ni Rolly. Amom, iha. At dumadlaw ko kan ka may papan ken ni Charlie. Nga, anya, mama? Pudno ka di, ti atap ko nga agayat ka kan kuan. Saan kong ilibak dayta, mama? Pudno. Agayatak ken ni Charlie. Sabagay, awan dakas na. Tapara kanyak, saan anapatag no nakurapay man ti ayatam. Basta lakit di amuna ka nga ipatag kan ilalaan. Uwan, mama. Day tamot ka ti kapatgan. Iso na lang ta. Di naksamot kaya? Tita ka nagbitot, iha. Amom ka di akanayon ko masipsiputan akas tauna iti panangkit-kita na kan kano datuma. Ha? Akpay so, mama? Uwan, iha. Isa apat siya. Adamot nalimad a panagayat ni Charlie kan ka. Iso na laang tamabain siguro ngagdaton. Nukas pangarigan tagdaton ni Charlie. Kat aklunag taayat na. Saan kay ngagungat, mama? Apay kitin nga agungatak, iha. Kas nakon-akon, saan anapatag ti kinakurapay ti may sa tao? Basta mo nakalakit di nga ipatag kan ilalaan. Ay na, agyaman ak unay taman nakaawat kayo, mama. Agyaman na. No kasta? Ituloy mo ti panagadal mo, Charlie? Wen Roda, kasaritak to da Ma'am Rosita ken Ma'am Melody. Ta ituloy ko ti panagadal ko. Sapay ko mata manugot na. Apay kit di na saan? Nagadumo ti bakantin. Taday ta namang itulod ka ni Ma'am Melody di opisina dati aramidam. Malamtumat ka no in kasukunan. Wan matket di Ala, kat no agadal ka? Anusam, tapa man na makaturpus ka. Mabalin mo ton ti agdaton ka ni Ma'am Melody. Adan kan maipagpanakal mo kan kuana. Wan Roda, ket sapay ako matagbaligi ak. No kasta, ituloy mo ti agadala nakaw.
Uwan tatang, kinasarita kon da Ma'am Rosita kan Ma'am Melody. Kat umanugot damat. Ay, kat nasaya at nga rod, anak kao. Naimbag at nasingpet, dagiti amom. Uwan tatang, dahil tati pagimanak unay. Ang, kapailam nga ta, paggidanan ti agadal, kan nagtrabaho. Uwan tatang, ngamin, nalagan ti trabaho kas driver ni Ma'am Melody. Itulod ko lang mat iti opisina da no iti bigat. Kan sukodak iti malam. Malaksid lang na danapatega pagnana. No talaga akasapulan nak. Ang sana parikot day tatata. Nalakalang remedyo. Mala. At daken ka, anak kao. Sapay ko mga raw, da matungpal dagiti arapap mau iti biyag. Ni, si Kamat Gayam, Sir Rolly. Ada ni Melody? Ay, awan, sir? Sabado ita. Awan ti sirrek na iti trabaho na. Uy, sir. Awan si Rak na. Nga marimwarda mat ka ni Charlie. Nagpasyardan sa. Anya? Uy, sir. Iso baliwan yung tulangan at agsubli. Ngamin, jak amo no anya nga oras da nga agsubli. Ipadas mo man dahito yung t-shirt. Bagay mo dahito eh. Ma'am, Sigin, di ka madanagan. Siyak timang bayad iti dayta. kwa ma'am. Ay na Charlie, gatangag dayta para ken ka. Regalo ken ka. Ngamin, nasingpet ka na anos ka kanya. Rumbang lang ma'am. Aramidak namin ti pagrebeng kas driver mo. Ba nagapakaragsaka. Iso sigin. Ipadas mo dayta t-shirt tagatangag para ken ka. Pangasim ta dinak paayan. Tano aramidem dayta, gumuraken ka. Sige ma'am, ipadas kon. Jak kaya tagumura ka kanyak. Kasta Oh, aday ta ma'am. Kitaan nyo man no bagay ko. Wow! Bagay mo launay. At dati market ti dayta asuot mo Agyaman ak ma'am. Kan, mabalin ka di Charlie? Di na kun awagan iti ma'am. Melody ko namlagtan. Nakababain mo tan No bir-bir ngasan kalatan itinagan mo ma'am. Basta, manipo dita, jak kayatan nga awagan na kiti ma'am. Melody ko namlagtan. Ala No kastati ko nam ma'am. Melody. Kasta napimpinta sa denggan. Ala, umay katabayadan tanday ito iji counter. Kalpasan na, mangan tapay iji restaurant, sakbay nga agawit ta. Uy, naragsak ka si Mangpat Charlie. Talaga naragsakak, Roda. Amom ka di ngayong gatangan nak ni Ma'am Melody iti t-shirt ko. Nagpintasi ka. Oh? Nginginaan pa Talaga? Uy, di na nga rod kayat nga awaga kiti ma'am. Kayat na Melody latan. Ken, amom Roda no, apa yung naragsakak unay? Saan pa yata di mo pa'y matimbaga? Ang damot pilpiloso po man niya. Kahit agpaiso matimbaga. Ay anyangay nga agpaiso ti pakaragsakam launay, ha? Madlaw ko nga damot pa naggusto ni Ma'am Melody kanyak. Ha? Agpaiso, Charlie? Wen, nadlaw ko dahi ti panagpasyar mi itay. Ta medyo nabayag base ti panagkuyog mi. No kasta nga rod. Agdaton kan akan ko na. Saan pa'y nga ita, Roda? Urayak pa yung makaturpusak iti panagadal ko. Tano ita, awan pa lati may pagpanakil ko. Sa bagay, may mayat matkit di. Nga agdaton kan to, no adan pagpanakal mo. Iso na lang at amangan no maunaan na ka ni Sir Rolly. Saan to ang mapasamak dahi ta, Roda? Gaputa amok nga awan ti panaggusto ni Ma'am Melody kan kwa na. Awan. At da kayo matgayam dito hardin, Roda, Charlie. Ma'am, Melody, bimbaba ka matgayam. Wan, dagaangan nak namin ni Gisilid ko. Isungin mayak dito hardin. Napres-pres ko ti angin dito eh. Tanawan kayo pa'y ma'am Ta ada aramidak. Kwa Roda, mangisagana ka man kit di, ti merienda tayo atalo. Anya ti kunayo ma'am? Mirinda tayo atalo? Wan, sika, siyak ka ni Charlie. Ha? Ay sige nga rod ma'am. Mabiit lang, tainak mangisagana. Panawan kayo pa ya.
Anya, magusto mo't lang ti t-shirt na ginatang ko para kan ka? Wen, ket agyaman ako unay ha. Awan ti rumba nga pagdanagam. Basit lang dayjay no ikumparak iti kinaanos kan kinasingpot mo kanyak. Agyaman ak manan. Hi, Melody. Ne, si kamot gayam Rolly. Maragsakan ako maiti pan nakakita kan ka. Ngam daytoy man meten mamirmiraw ti kadwam. Kan nagmayat pa ti istorya nyo. Rolly, no imay ka dito'y amang lais, pumanaw ka langan. Apay ayang isakit mo launay daytoy ang mamirmiraw ta. Adda ka di panagustom kan kwa na, ha? Saan mo kumamata bugbugtakan ni Melody, Rolly? Tabirbir nga san na kami pa yan, ha? Talaga alastog ka! Isong ikan ka man langin iti pagnaklom! Rolly! Awanan ka tibain! Pumanaw kan! Anya? Papanawon nak? Apay, daytoy ka di ti paglaslastog mo, ha? Ipatang ti imag! Masagsakin Rolly, ibatan ni Melody. Di ka makibiyang ditoy, si ka mamirmiraw! Di nakpilitan na lumaban, Rolly. Kunak mat adil ka makibiyang! Daytoy alalaki ti pagpanpanlakil mo, ha? Masagsakin tanag! Aglablabas ka, Rolly. Talaga alastog ka! Ay, ma'am. Ita. Pumanaw ka, Rolly! Pumanaw kan! Manipo dita! Diyakon kaya't ang magkita ti panagrupropam! Pumanaw kan! Pakawanan nak, Melody. Diyak kumakayat at tutupan ni Rolly. Ngam aglablabasan. Pati sika, iramraman na itigura na kanyak. Awan ti rumbang ikidawam iti pamakawan, Charlie. Nasayat kid di ini kami ti pagnakman na. Lastog da di a tao. Diyak kayat ti ugali na kas jay. Bak nang agpaiso. Ngam awan mo't lang ti sirsirbina ta nagalas ti ugali na. Di na mo respetun ti pada na tao. Pudnumat ngamin ti kunana. Amay sa akla nga mamirmiraot. Saan aday ta tinapatag? Ta para kanyak. Uray marigrigat ti may sa tao, no lakit di ta nasingpet, kun amo na respetun ti pada na tao. Pumanayon day ta apagraumak kan kwa na. Melody. Wan Charlie, isong awan ti rumba nga pagdanagam. Saan ka akagura? Awan ti basol mo itinapasamak. Kablaawan ka ti panagturpos mo, Charlie. Agyaman nak, Melody. Si katiga po na no apay nga impasnek ko tinagadal. Iti kasta, matunoy ko ti baligi. Anya ti kayat mo asawan? Saan mo't siguro napalimad kan katiriknak? Itataddan pagpanakil ko. Saan ko mo't siguro napakabasulan no ipudno kong tinabayagan na kinupkupi-kupak? Ha? Ay ayatan ka, Melody. Charlie? Dahil tatipudno. Ket sapel ako mataad damat namnamak iti ayat mo. Aklo na, Charlie. Idi pa'y lang, inayat kan. Ngan, amok nga inururay mo dahil ti agundaway a panagdaton kanyak. Kat iti panagdaton mo, aklo nagtayat mo. Ay ayatan ka mo't unay-unay. Oh, agyaman ak, Melody. Oh, nakaragrag saka kita agundaway. Ala, apama na makabiro ka kiti trabaho. Agkalaysatan. Nabayagan nga nururay ko dahil ti agundaway, Charlie. Naragsak unay. Kaskan ka. Jack, may ladawan ti kinaragsak ko. Naragsak tinagbali na pakasaritaan ti biyag ko, Mr. Lonely. Makunak anaasi unay ti Diyos. Tay ti sana nagbayag, nakabiro kak iti natalged a pagtrabahuan. Nagkalaysa kami nga rod kani Melody. Dandanin ipas nga iti asawak ti umuna abunga ti ayanayat mi. Tay kunada nga rod, ti biyag no maminsan kasla drama, kasla sine kunada.
ta agpaysumat. Awan ti makon abak nang wenno nakurapay iti nagan ni ayat. Mamatiak ta siyak a mismo ti nakapaneknek iti dayta. Baknang ti nagbalin nga asawa. Kastan ket agyamanak kada kayo.